Kubor nag-slam jong unongsan hima. Ni nag-New-Trap Integrated Territorial Organization hito mentagasi New-Trap menangkong arhajar ar ni lakpa yakni open letter to Chief Minister man punsngong yaga jing susi bat yaga jing isi yakni ke sarkar ke yalam demu uhi nong tau yaga tak ain ki kanun ya halor ke ya ke baya dei covid kat kendai protokol demu uhi ula pengkain long ke bala isi tam ma kini kiriu bat ain ki pengkain kampat ju sngo ro kasian ban kini ki babat ain ken syak fine tengi kan tu ya district administration pakan sim ya senjang ban pensitom no ya kini ki bapen kenya ka ain katkum ka order generally lightering ar hazara puar ke chief secretary kala ai ka notification ai order ba msha shu kini ki political gathering la ne ki no ki jingi ya kandu haga ne ke jela ki jingi henry yo basmu phala ni dang in dang hane hasan ru dang don tu go ki ba ye som kelain mengor ki per long ka ba ik thamula bangam nimda sung thu chu ya ka government kamut ayu ini bat ka basmu phala dang sian u siam ula pemana mu de positif ndre tam hadian ka to kan nesni klaim da pengkut klaim da pendap ya kata ka kejing ka isolation jelne ne ban set slum jale dia hapo ien ndre ula mi no tangkat to kan nepor uljing sha wa de ban pe je nuksa jong Narendra Modi haga jing rakhe jong jing dap san phosne uklem mansne padai na ka protocol wat governor uklem ban hatu kasi republic de nabar yo covid mo bot protocol belai usiam jangi umla mo banyaya belai udang mut ba ne covid de scheme bon ya sam chipat ba kata ga de jingkli ka ba isha khaitam kaba ngi hani ngi ibat misngom te ladaka sarkar kadang yaile yakini ki kam shtia hapo shpos ni ngin up yaga juba na chief minister bodan borom jangi bala da umle ai te kini ki odd event ni na kalian ko jongi hi ka hitung ni na du unta kasi ka odd event kani ka order ko blak permit ko government entat ndala pun shai chief minister nakalian sungi ngingem yasno ketilang ngin yat bet katkum bala hikai yaki ban pengkhen ki an ngir ngin le pumjo temin saya ngin stuk ba ka government kan le ayu bat la da ke pinstom ini makiru ki de ban ngat ha kata ka kendon an ka ba ke laksna maki yaki hi pat ngi kumjo ki pan ba man jin de la le do re pu ya ka kam kan long ka ba sha fain ka bla ima te hadin suppose ni la da Chief Minister umla ban pinsai dan ni district administration kamla ban pinsai halor kani kaba nilapha an ke ye kani sting ngim ban sing mi shamadan bak nin khot ye karansan padba da kaba ye yat ne da kaba kinu ki liang ngin shimi ki lat khnang ba ka hok hi kan yeng ya manlapu we brio brai ka an hi ka kren ya baro tang yu bro spa tang yu ria ndai ya baro khaji man la kasing la iling ba glat patai kubor pa chief minister jungi la le inaugurate ye kato ga kanne tali kawai hanin kawai hamtam shpo garo health check ni ki health center but hak porbo play to ki health center ba ongi ki bre bikin jabot ye covid protocol ndai uklet pat bade mo uhi unong pun sapriang ye ni ki yuni khnyang jingpang virus bat ko phaladu ye ka district administration bat ye ka sarkar hi bro ko wi bisnai kani ka ain baki pen bori ki pajba ban bot ye ke kandon covid protocol hendrai ha ka ju hi ni kalong ka ba i chokor pat ye kani ka sarkar ba kini ki bat ain bali bat kim pen sitam yu chief minister halor kani ka bo pun khen ye ni ka kandon jong kani ka covid khandai protocol te